Bismillahirrahmanirrahim. Wanama watukufu kao siuka wazima harama mahadisi ya hatu ahusiana ne ya actualite iliyo pontiju na ne iliyo honze. Siwa nisa haina le rahmada inu rija rionesa zifikira za hatu juma masala ya siasa ikao ngabiri yao harimwensi nana ya biri yao hubonze mwensi. Si huja rionesa ze position politiki za hatu, si huja rionesa rijafinu zifikira za kisiasa ikao ndo zaritungeza lewori lovanu. Rija rionesa zifikira kinyume za hatu no wandu ikao wamba wa ukinyume mwezi ya Rais Azali. Skwalewa inu alaikum salam. Skwalewa inu tirengeshwa baha Hamad Hel ni mwana mkomori ikao ces derniers temps sonti pia hena mlungu jimundu harmoze rezo sosio ili uone sa zifikra zahe har masala ikao lilaya har masala ikao lilaya ngilo harima zihanyoza wa komor yo aglabu ikarijar uone sa zifikra za hatu batu juma hizo sisi aminio nizo sisi raelewa harimo wakaterlo nunu. Sikwa juzi ika le 19 juillet kama mwesheleondo harima muna anuwafanyishia harima le jumbe lahe muhafidh wa shisi wa Shamzuani iho Darun Naja yamhuu wahe daula hautanganyiha yene mawari ya wahe mamushawir wahe na personalite za kisiasa wenji wanguha harima zisiwa zoziraru wakaya harima le jumbe lahe muhafidh wa shisi wa Shamzuani hadhir mwe gouverneur wa shisi wa Shamzuani ili uhadisi suala mingoni mwa masuala ikao uwinji wahu wana wa Komor watsaha le suala hilo ranzima Rais Wabira hata Rais Azali haja yaukale suala hilo lifanyishihe mkini like milango ya ubulia inti hatu yende usoni kabisa harimwamba wazinji na le suala ikao litolilwa harimwa le dahula Darun Naja juzi ni madhamana waendesa wensi hadhir mumhuu wa daula ni gouverneur wa shisi wa Shamzuani ngoni mwazi anoza hadisi wa yabo dili suala laho mwanzano wa taifa inu lugha ya Shimanga wanakuhamba une réconciliation nationale ikawo yoyo ujofanyishiha harimansi ujofanyishiha harima mji ujofanyishiha wakati wengi harima mji harima bavu yakamba réconciliation nationale shemana riambwa reconciliation nationale dabkangi andao itanganye wana wahe Komoro pia heze janibu zonti pia haukana raha ensi ya hatu yijaka yirenge independence hata ije yirenge independence hata ije hunde leo wana wa Komoro heze janibu pia alaikum salam mon frère Ortega heze janibu pia wana wa Komoro uwinji wa hao wandi sohabili emadhamana waende sabo ensi kama shedeo karanzo wakati wa Rais Sambi tikaudishi ambabi ija wakati wa President Kililu tizishi ambabi ija wakati wa Azali Arengeyezi toujours ziko wanyanyimwa Komoro nadoka wandu watanganye wa Komoro warenge wakati warenge mwezi mezimili hau mezimiraru le temps qu'il faudra pour que wana wa Komoro wahundane banu wadzima wangaliane macho kwa macho wambilane eza kweli eza hoza eza tabisha eza jivia et au final on doit passer harma étape ya vérité réconciliation ikawo yuti haram kefanishi harmati arjoka na ntizinji sakarmatabu wende harma daraja hamandi yo ili wana wa Komoro
watanganyihe kisiasa, wajue kwamba zijima faida ya hensi, wajue utanganyiha wahundre fikira nzima faida ya hensi. Yemhuwa he daula gamjoju wa hamba izo mwana wa maslaha hawizo mfikirio. Shangari joka yemhuwa he daula le 17 février 2001 hatanganyo wana wa Komoro harmashe siwa shamali ufumboni ili uhundria shawiri le suala la kautabisha wana wa Komoro wakati hiyo na do kutuzi ikaukaya baina ya siwa shamzuani ni zisiwa zindwa jina. Yemhuwa he daula hawane mwana yenu wa Komorika wakawadzima nanu wakakinyume wakawiyele wakaidarajara haja razima rikenti kikomore riundeshawiri ya henti hatu wahundra na armoshe siwa shamali wahundu shawiri henti hatu ifanya mahamegomita nujuzi rahu irenge uhuru. Mhuwa he daula la même personne haelewa ya ukana lazima wana wa Komoro rende harumwa sans ya ukana rekenti rangaliane rambilane kweli rekenti renikane mihono rekenti haina mndu ya towe zilo rohoni yahe ya samihi hapuka kasamihi sha umuhimu dukawa nwa samilihane wandu wangale so zima afaida ya hensi. Efikira ya hangu ikawa ngio kinyume mawandu wenji walo harmoze rezo sosio ikawa ranguye ide ilansewa de le début wahisa waidevie waifungata na suala la husu turnat walifungata na suala la husu yenzi ya zisiwa nendao nzuani nendao mwali walifungata na le suala linu walifungata na ndrongo na masuala ya husiana constitution au peu importe ala nyaukana ezilio la tabuni ya basainu hawize mhu wahe daula ya zanza zihutaji yao duka wana wa Komori rekensi bahanu wazima duka wana wa Komori rambe zijima risamilihane ili yensi idungane hamwendo wa ukahaina mwana mkomori ya kabalie mnajibu wahe rijeri undensi. Rais Azali ngam amini ya ukaneti mjinga eka suala hamadalinu halihankulia wakati ikao litahwa usoni mara isisambi nafasi ni wakati kazja mkinishiha le suala linu wilo litahwa harima yezai kidilu ya alaikum salam harima yezai kidilu dhani ho wakati neze nafasi le suala linu kalija mkinishiha le suala linu ngamwesheleyo harima mahamira ya mwando ya Rais Azali wa rejar mwezi hatahwa wafanyishihe reconciliation nationale ya huwa na wa Komoro le suala linu kalijashida la fanyishiha au début ya himanda Rais Azali kwa kana barnamaji zahe sha haono maslaha huka zinyakati zinu yaji yalitonziana ngabu wandu mapoliticien wa Komori wangazija wanzuani wa mwali qui veulent réveiller les démons endormis ou les démons assassinés. Ngabo wandu wanza olioka wandu wahankule le suala linu lifanya ukana linde le suala lijotongeza maudu wana wa Komoro washinde wakanti wandu wadzima wambe zidima hafaida ya henti shangwa li detourneo walibe harma sensi nro jina sensi ya husiana tournante sensi ya husiana na changement de constitution wakati ikao wandu edaraja wandu waswili baisha wandu waliturne walibe harma wandu ya tournante ya wandu wanjia harma balbala nro jina ikawo iyo tido bane Komori giwona wabasa inge Komori ngefikirio ngewonao mala ni hundwa jina na doka wandu basa uwensi wandu wa develope nti ikesawa nezensi sha waungarjo wanti bavuni aka waungarjo wa swarifu ye mahijao sha basainu banwandu waliwa bana basainu wana wa Komoro avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance haina mwana mkomori ngena ndongo za mhoza ngena ndongo za mtabisha ngena ndongo ikaungizorohoni haya atajeunda basainu hasami kajasami kozijuo ngamfikiri ya ukana c'est l'occasion ya ukana wana wa Komori wahundrani bahanu wadzima wana wa Komori wahundrana armala tabu nzima wangaliani macho kwa macho wasamilihane hafaida ya hensi
ngabandu waelewao hawafikiro kama ne reconciliation inu ngejilimite entre 2016 wasudi abasaini mitila wauzamba kama ngabandu wafikiro banensi hatu imya ndisa 2016 ngabandu wafikiro banu Rais Azali ne mamushawiri wahe ho lancer débat ho tsaho wana wa Komoro wa kenti bahanu wazima hafaida ya henti hafaida ya ho wana wa henti hafaida ya ho mbesa uo wa henti ngabo afikirio bane reconciliation nationale inu ngendawu ya kebaina ya Rais Azali no walo kinyume naye walio abasainu hau baina ya Mungu na Mungu wanjia haruma mharbata wa kisiasa ranzi 2016 wasila abasainu wadi waze ukana banu reconciliation nationale inu ngendawu ya andise voire même avant l'indépendance haukanga rijua ukanga wana wa Komori avant l'indépendance walona muata jehunda basainu walona juhudi walona juhudi hawalona inudia wona mru hawona wandu hawona ezi ikao wandu wao ngwa hata basainu sheinudia shinu c'est le moment ya ukana Rais Azali nguyelewa ya ukana hoka wandu bakishelinu ensi ngeijo uhenda hambavi hata ibasauhi neka wandu waje wakubaliani ya ukana eshiritsamba zao nesia sabahi ngoja kesiasa huni kesiasa hangu sheka ija faida ya henti rikensi wanu wazima Rais Azali haelewa ya ukana sasere l'occasion ya ukana haina mundu ya aje ya mbezo ili wandu wa samiliani. Je m'explique. Rika hambilwa ya ukana ranzi nsi renge independence rieshire waesh yenzi aliswali hauka madabdala horenge independence kajafanya mezi minji aliswali hajarenge yezi aliswali haroha madabdala harejei yabo a partir ya 89 do 6 wa hanjume randisa urambushiwa na ndongo zajiri wakati wete jonda basai pour ne pas commencer avant l'indépendance narikubaliani ka après l'indépendance vanu haina mwana mkomori ufanyo siasa yaka ufanya siasa haumbabahe yaka ufanya siasa haumbabahe yatuka ufanya siasa sheya zumlumla niyezi ni wandu wakaharuma ezi haunrogo zavira ika uzitabisha mji hauzitabisha yezi zenongo izo pia wandu ujua ukubaliani ya ukana c'est le moment ya ukana rifanye sacrifice rekubali ya ukana zavira zibiri rijeri kenti rihadisi parce que ya mjuo ya ukana wakati wali swali ngabo miji ngabo wandu ikao watabiha hanrongo zajiri no wajiri sasa ndongo hizo mbi hizo ngwa unamuo winjini wa hawa ateje hundelewo wandu wao ngwa unainudia baina ya hao na hao baishengwa kentio bahanu wazima shahina mdungu tueshelia kana ai wendi ya karume kumando masi wakati mbabe hangu ya kaufu mwabishoni par exemple wai hakarume kumando masi hau wai hakarume komite wakati mjoba hangu ya kaufu mwabishoni owandu wao ze juhudi hizo ngizibekisha umorohoni kabati mbuhundu wakati hau hundu bahanu wakayazitowe ya samii ili haina mndu le jafamuolahe lirahare yensi basauhe ekamnyezi mnu hatamani mndu shaya tamani mndu na roho ilio mbenufu ilio njewe ilio nrahafu tarijua kakati wali swali ngabo mijika wibo ejeshi njia wafumu wandu waula wa wandu fano mami ikoni wasi wafumu wandu wafu nungari juwa ya kana harumwe komando masi waka wana waikoni waka harumwe jeshi yu reka waka bobishoni usiku wandu waka ufuma reka kwa jakaya sha wandu waka harumwe komando masi yabo o wana hawana nashe waho wandu ka wafia bobishoni le 18 mars 1978 ngwa wana nao no wandu wao ngwa bira nao no wandu wao ngwa hadisio no wandu wao shanga wandu ika uhorohoni le jafomola hao kaliti mbenufu rijar mwezi ya madabdala ngabo wandu ika watoblili wa wababa hao jao hata jihunda wasainu kwa tujua mahala ni kwa tina kaburi kwa tina hata mbarongo ione sabu ya kanabalado bahanu mzewa hangu ya lala wandu wao ziwabaki shahorohoni hata jihunda wasainu
ngwaju samia kwa no sami shangam amini ya ukana c'est le moment yakamru ya towe ziloro honi ya sami yentiendele. Wakati wa Johari la même chose, wakati wa Taki wabiri nrongo zinji ha waja kutuzi wanzuani ye jeshi yende jiwa wandu haunga wandu wakanzuani wauwa wandu wakarmwe jeshi ijo pia ijo ngoika o zikome ya wandu wamji wa mbeni ujuruhilo wakati waliswalihi wanjia majeshi wafanya ndongo ika ukejabidi zifanyishihe wauwa wafanya ndongo ika ukejabidi zikejajibi ya jaula mapolitisien wahundana na ajali ngwado samia kwa no samihi ani izo exemple ikao zonti pia ke ondo wazire sense wandu lazima wende dans le sens ya ukana no na redarma namne ka risamiliani. Lieutenant-colonel Kombo Haouloawa, qui l'a tué, personne ne sait jusqu'aujourd'hui qui l'a tué. Général Salim Hafungwa, ngabo ya fungwa. Yendi ya uwa Kombo Haouyetere ya muwa. Mahakamamba kati complice kati yetere ya muwa. Ngema Hamira Ruika u hakashivayani, hasamihi haukajasamihi. Wandu kwa tujua. Ainsi de suite. On doit évoluer helilu. Ngamfikiri ya ukana leo wandu waja a partir ya 2016 wandu waelewa nao ya ukana ngabo siasa wafanyao siasa waelewa kainde siasa namna iko ufanyiwa shanga watu ufanya siasa ngo haruma namna inro jina ya ukawanze watie mro haruma insi ili yensi inji haruma msajaja ili yensi inji haruma guerre civile ili yensi wandu wavurana wandu wao waelewa ya ukana baninde nsi ya hatu ngari jojo ukansi rekubaliana rnikane mihono risamilihane haina mraba kishar mweka yahe kwa demokrasi haina mria defendre ze siasa yahe shari elewe ya ukana kawa jojo wafanyisha sacrifice risamilihane renele ngabo wana waloma exile wato waroha armenti wato do ureje mtufumba sedilari funele tengola hao ba wala kwa atima exile wala wandu ikao wa mraba Henry wala wandu ikao watu ja vacances waja kwa twanza wareje iba shar to vumbu wa mtama Colonel Bakar Mahmad Bakar na nusu ya ile tengola ikaungar aminio kwa wakati wakanezi watabisha wana wanzuani wenji jabu ya ukana ngabo wana wanzuani bawo watabisha plus de 2000 rangu 2008 2018 hata jonda basa c'est pas 16 ans je sais pas 17 ans ya tso harima inti na nusu ya wandu c'est le moment ya ukana wandu pare wana wakomoro wajionda kwa malani pia wandu wa kenti wanikane mihono rekubaliani ya ukana ngarenda dans le sens il y a une vérité et une réconciliation ngabo ndongo ikao zibiri ikao ngabo wandu baka kwa jasami hauko na usami hauka ngamjwa barongo. Bon, je me permets parce que wumba bahe mwanam Seydada muhikoni hangwa Faransa haja ukatoma dabdala hajare ngondani henza bahe atajunda basana wandu kwa tujua ni kaburi rien du tout wanahi izozi wakanti horohoni wajojiwe wahunde wakati wazito horohoni wasamia kwa sami wasami shoka tungarjua ya ukana haina mndu mwana ulio harmenti rewasiasa rearendo itendwa ikao shidisi yenti kamil rihunda na mahalani wazima rinika na mihono haina wandu wende dans le sens ya ukana wandu wa suluhu wandu wende dans le sens ya kabondo alo harma réseaux sociaux parmi eux des politiques ikaonga ukinyume mwa Rais Azali ngwa devieo warenge mbaba hindi warenge le sualalin walifunga tana ndogoza tournante warenge le sualalin walifunga tana ndogoza wanzuani ukutuzi naes ala nyaukana sharia shaba yezi 2029 ngenda unzuani yoke no permete ya ukana kawarungwa enzike da unzuani kwa kansa unafanya reconciliation nationale shaizo pia ngarele wao ya ukana hizo system ngarele wao ya ukana hizo rongo ikao owinji wa hao gwanzao parce que c'est ce qu'ils veulent le tengola razidani le tengola haulo pia wahamu ya hao ndiyo Rais Azadi ambekane tournatika cheda nzuani wakati yo izoro ajira harmaze réseaux sociaux vous êtes dans le kaudo mabiani harengezi ngamonao rekaudo mabiani bwanzuani jau parce que eux leur objectif c'est de réveiller les démons endormis, de réveiller les démons décédés. Harima za affaires za isiwa na isiwa Rais Azadi ya jazi hundi ya shawiri en 2001
ya zibali hata hundraba sainu ya elewao ya ukana le sens le plus propre doka wana wa Komori pia waparane bahanu wazima waandwa mbieza eziloro honyahi wandwa samiliani uwandwa jina wala rumeze rezo sosio kawe objectif yao wabanrongo yika wonga jowa permete wa kreye deba ngwajoka iho wado ihaji makudume ande shangariele wao ya ukana Rais Azali ze fikra zahe nizo yeye ya aminio doka wana wa Komori baada 2001 ya wapara wanrua kaenti wa hunde le shawiri la utanganye masiwa ya rudio ya wapare 50 ans d'indépendance haina mundu ya jasa milie ya samihe mananya haina lorohoni haina mundu ya elewe ya ukana le vrai Comorien doka rikubaliane rnikane mihono rende dans le sens ya une vérité et réconciliation nationale ijo utongeza wana wa Komoro walio bonzi walio ndani waenshi harmezi ya johari ya taki ya majadala ya liswa no walio abasainu haina mundu ya kubali ya ukana alhamdulillahi rabbil alamina mimanda muislamu tirendwa nai shabwaja wakati kao riparwa ni ulil amri minna rais wa hatu riparwa no Komori ya ukana rijeli tanganyihe rifanye ce qu'on appelle une réconciliation nationale kaujoti haramu ikale wana wa Komori wahunda na bahanu wazima wanika na mihono wakubalia na ukana hena mnungu jubakisha mwisi ya sahe shasi zeja za hensi ngarjoju wa buwe matsorangaliane ngarjoju unika na mihono watina inudia watina inutabu uwanrwa jina wajoka iho wado iha yode objectif ya hao de ukara Isazali yafanye hizo wowo wazienvisageo comme ça wado hundazo hana abonge gariparao wana wa Komoro waelewao dans ce sens ya ukana wanrati jawa njia harima mafiti bahaina mbuyelewa essensia ya hele suala linu wanono wajuju kamwende mwono wakana ima hadisi ya réconciliation nationale ICAO d'ici le 17 février 2026 mraba hindi umkunti unu ngojo fanyiwa ikawandu waono ke tornati nganzo endi abadiliwa ngamjojo ujamwe ze rezo sosio haumumandisi mfanya madedi mkufanya sha pour l'instant arrêtez ze mafiti hanyu les bêtises hanyu arumwe ze rezo sosio ya wanvisage zilo hitwani hanyu haumambawe izo mwana alaikum salam izo maona tabirini ya ukana bazalingo kwanza endile tournati bazalingo tatu tournati ala ni ukana ngarijo ya ukana isuala la tournati lanzo arumwe sharia mshinzi ka 2029 ngenda unzuan 5 ans renouvelable iroheawe yende mwali izo wa Komoro wa vote wazikubali ngizo en vigueur ngazendelia leo nsui lewa uka ndungu ko kinyume mwa Rais Azali wala wafikiro bane Komoro yandisa 2016 ya ukana leo c'est sa réconciliation nationale d'accord comme ça réconciliation nationale wadhulumliwa waraanzo wakati wali swali wadhulumliwa wakati wa Madabdala wadhulumliwa wakati wa Johari wafanyia daula ndongo watubidi wazifanyili wafanyia daula ndongo ikao lazima ikebana basanngo prison hate makaburi yao yafungwa wandu wao pia hate jehunda basayunu ngabo walo hakini shangabo walo namu walo banu wao watsaho bahanu just ya ukana watowe zilorhoni hao wasami izo ndizo mhuwa daula yanzao halafu ekangabo wandu walio dans un autre contexte injao harma cadre ya tournanti vane tournanti nganza we tola van izola zila razida kauduhamba yokabala fatihu wala wanza wafanye ma député halafu fatihu ke président de l'assemblée halafu wafanye référendum halafu ani toute une mise en scène wazamba hata wala dernière minute wajapasa zile wakauduhamba kabati hata nzima réaliser wafanya profil ba hata abasainu Rais Azali wapara na réconciliation nationale pas fort ba heze zitwa yede tournati nganzo ishangewa yawe tournati nganzo ibadiliwa shangari wambia ondongunzi garwambia ondongunzi wanu beshi tournati ngebadiliwa ketubadiliwa ukangara aminio ka c'est pas le débat karitharma tournati kasarma namne ko wana wa Komoro wajua kenti wa samiliana na mje
haina mndu ajasa mihema nani ikamshenga bu question la tournate mwambia ashe izotiliza ribi habana endo yonyangu vanunga mjujo garde ze positions za hani ngamonze tournate 2029 parce que ngamjo kadi gaba sawa jipanga hata ngabo wanza wadu wasawa njia harma ye mraba hindi walio harma ye ligne ya tosha wa falsa redige ze lettres de grâce wanza ora isazali wasani yari wa rejarment na wako aja hukumu kwa tutahone mahakama wa mzijo lettres de grâce za hindi ya information zi pasfaja parce que waele wakangi obligé wende wa Kimoroni wafanyize campagne za 2029 mais la question n'est pas là yodenti hani ngamjo reje. Mais là, actuellement, le chef de l'État, Ngwanzi a complété, il y a une indépendance. Ngwanzi a complété l'initiative, il y a une garantie 2001. Il y a Utsanganya wana wa Komor, il y a Paro wana wa Komor, wende dans le sens, il y a Ukawandu wa Samilihan. Wandu wende dans le sens, il y a Ukawandu wa Nikane Mihon. Wandu wende dans le sens, il y a Ukana Leo, mwanamkomoru fanyo siasa, gujoelewa ya ukana banu ezajiria omji wa hangu ezajiria eparti ya hangu ezajiria elideri wa hangu ezajiria baba wa hangu haruma yezi kadha zenu izo pia sati zanti akote tisamihi hafaida ya hensi ni hafaida ya binadamu numdunga wa shikomori wa hatu nedini ya hatu abasa inu ngarangali yao diensi ya hatu olio kamdu ya renge energy ya renge 1 heure de temps ya ufanya direct hao 1 heure de temps au ya fanya ba la lettre ya Facebook ya ukabwa rais azali haisa hadisa ze manœuvre mwanzo atowe tournante na nzwani kwamba mbavi ya objectif et fond ya discours ya hamba kurenge izo rais wa daula ya para wa Komori ya ukana na kenzi haruma reflection ya huanzanisa wana wa Komori halafunga mjo uona kana eko wakati wauja wana wa Komori wa paran harimashe isi wa shamali fomboni wende wakanti wa hadisi wamba za fera za réconciliation nationale sans parler de la tournante sans parler de la constitution shawamba za fera za ngojogo ja après shaila ke jakiri bakari jaka yabo be opposition ke jaka yabo ba izole jogo ja après parce que objectif ya hao wakautaha kiazali afanye zilo hitwani hao comme ils ont toujours rêvé rais azali kana fanya zilo hitwani hao mjeda fanye ezilo mwafaka mwahensi na domkonti wazima abonge harima ndrongo hamadi zo harima suala hamadi lo namkeravi baba numengoni mwa ibahatimbi ya hundra yensi ya hatu vanu hata uwafanya we siasa owinjini wa hawalo kinyume marais azali kwa tushida waelewa watu hitwani hao ya ukana ye population ya Komori wa wamani ya kisiasa population ya Komori kwa tu waishilia population ya Komori kwa tu hanza watu ishi hata mbarungo ya hao hizo kwa tushinda wa hiranga hisi wandu waloki nyume marais azali kwa tushinda jirande compte hata jeunda basai besera zidado eno mbabi no jirande compte ya ile wao ya kabane population kaituri shilia kaituranza. Et je pense yaukana et réconciliation nationale ça entre dans le cadre ya hemhuwa hedaula uka e wanrua siasa rirudi babo tena ranzane ne population rirudi tena rinike wa Komori riwanike ye mahaba negu ya udohanza wanrua siasa ne siasa amade mahar ya bira ralani yohuja iyo letengwe la razida na usfama bwana na Mahamudu letengwe hilo kabati ulo hiyo shawa basainu ngwajo ani mrabe hindi efalikia hao bana basainu pia buka wa détourner wanze wa détourner parce que mjoka kwa na ushinda wanze wa détourner ye moral ya huwa Komori wanzuani ya ukabanura isazali manafanya hayo katanza mnika ne tournate halafu walona yani waweka we moral yao ndio fragile ngwajo njia harmaje waelewe ya ukabanuzi izo kweli
halafu wadu alimante wa helilu, halafu wajata usiku he reconciliation nationale ifanyishie kwa daishia hata suala la tournante la vumbulwa wakati hai balarudamba tournante nge badilwa sha. Mais c'est trop tard parce que ngabo wandu ikawa ibidike wake au wambezi wafikirio wake au wasamihirwa wende wabadili wa shehitswani baadhi ya wandu ni Sheikh Ben Said Masudi na tijina na bo wamengoni mwa Afrika wao ibidi ya karma reconciliation nationale hauka harendo wa komori mbovu zinji wa Sheikh Ben Said Masudi ibidi ya karma reconciliation nationale hiyo ya samihilo ba ya samihi shaka nuzifanya kana uzifanya parce que nguyelewa ya kana ikazifanya yabo ça ne va pas aller dans leur sens hauka wao dans leur sens. C'est que vanazali ngwanza ba ya towe tournante anzwan ala nyokana hutsindi ho Rais Azali yaliyo Rais Azali nge kaja kaanza wonde tournante anzwan rangu 2004 kaja joka hanse yezi yahe ya hisa 2006 kaja joka hanse hajoka ben non amwendeleo parce que hakana ze pouvoir pia za ya hanse yezi hayanti henza wajamzuani ayanti henza wajamwali hanti henza yangazi jaija harejero nabo voteo yabo ingihaka na fikira za ukayatoe tournante hawaka na fikira za ukaya tournante kaibaki sharmasha iso shangazija hakana ze faculté pia za ukayafanya. Mais c'est pas dans son sens. Yeyo bahanya wasili bana basainu ngwanzo ya boucle imanda yahe ya boucle wakati ya karma yezi handisa reconciliation nationale baina huwa na wakomor abasa inu ngwanzo aya harma ye mroba hindi umtsanganyo wana wakomor fomboni abasa inu ngwanzo indi harma ce qu'on appelle une vérité réconciliation harima wana wakomor individuel personnalité physique morale baina ya daula na ma autorité baina ma autorité na daula ili à partir de 50 ans yahe independence ya Komori wanu wende harma unkadi mrajina na do unkadi wa uelewa yokana inude nsia hatu lazima rifikirilie peu importe statut politique mrajokaniyo shainsi ya hatu lazima rifikiri na mfikiri yonde sens yikao ibidi kesi wana wa Komori rikeniyo ibidi ke rifikiri rihenso todeshilia imajaya yaliyo harma za réseaux sociaux ya uka tournati vanin tournati parce que izo dizo one watsahao wanzao Rais Azali ande tournati kechoda nzuani izo dizo zilohitwani hao wanzao halafu wadunga ranzi 2019 Rais Azali afanya zevoti zafanyishia haina wahamba ya yani contre ya heze barnamaji za janibi ya siasa sersene huwa he daula watongoja wa découvre ye contraire ya hizo wahamba abasa inu ngwa agenda wa kompe wajibaze armane suala la hay tournante ya ukana ya hodo bahanu joka henda dede tournante ndi atolo bahari wa habiliwa une réconciliation nationale ne huwa he daula wanromba Mungu vanu le 19 février zanwizo zifanishi abunge kardeza vanu jerenge wakati ratuka manda juste renge mba wakati rone ses positions hatu par rapport yahe bunjilio par rapport yahe mahutajio yahe mhuwa he daula ya hutajia armashi so shanzwani usiku wa juzi le 19 juillet 2025 ya utaka vanu no na début 2026 uwana wa Komori hojimlifua hao roalio bonze roalio hondani harmezi siwa ze statut mbali na mbali wandwa kenti wafikirliani wasamilihani hafaida ya henti no wanansi uwabakishabo ngwajo créer ze mise en scène wanze wa monte wanze wa détourner mraba hindi ye opinion publique hawanafikira wa mafiti hawanafikira wa titi ikao kwati haruma essence ya mwa daula yanzao sur cette question de la réconciliation nationale chala amini yokana izo manœuvre voilà c'est le mot approprié haruma les alalinu izo manœuvre zanus ya wana wa Komor surtout wana wa Komor wanzuani wajihunda Ufaransa waondu walio harmaze manœuvre wanzao wabakabo yo tournante ala nyaukana
ikara isazali katonze tournateli nzuani yo hata kajajo hanzado bila mida 14h sijo unjilize ma parlementaire wala pia yafanya kongre basi watina kahaviri haruma reconciliation haruma njia zinji hacho da drobe hauyambe ke tournateli ketula nzuani shagam amini ya ukana rais wa dawla azala Sumani objectif yahe niyo rekawana wa Komori wahundani banu wazima wakensi banu wazima wasamilihani hauka wallahi alazim ngabo wana wa Komori walona inudia na wandu ikao ngwao harumayezi hau wandu wao hawa walio harumayezi nzima hau ya karmayezi jana leo ya lo opposition leo ya nae karmayezi jana hau lio harumayezi leo na haka opposition jana zeno hizo zibakisha hau yezi na yezi hau parti politique na parti politique bali zeno hizo zibakisha ataje undaba saino abonge ngaribeshileo marhaba huwa dawla hulio linusu alaika ulitsaho ranzo wakati wa rais Sambi lijalitsaho wakati wa rais Kililu konga mosheleo yaka Mohamed Abdul Wahab ancien président wa chez Shangazi mengoni mwema initiateur wakawatsaha yaka wanwende dans ce sens pour une vérité réconciliation ya wana wa Komor hujimli fwao kazijamkinishia ngamosheleo ya ukana ye comité de sage au besfalande helil wakawatsaha wajau yaka wandu wende harma sens ya vérité réconciliation kazijamkinishia amashele ya ukana notabilité wakati Satulu na Twaibu na Maarufu na wakawarete wabaru wakanza wafanya ikili luku deta wende wafungwa wakawahemna deba wakawatsaha Mohamed Ali Swalih Mamadou watsaha Nurdin Burhan watsaha ikililu ya ukana karhundu tartibu rahansa wana wa Komori rawasulihisha rahareja karifu ikilule suala hakali renge nro shesha tongeza tufanyishiha. C'est le problème il se posait parce que le président Sambi ne cercle ya Mohamed Ali Swalih Mamadou kwa jaka huelewana wa boykote zenogozu kazijafanyishia. Ça veut dire que kabali linus alaika o rais Azali hajahali parisa vanu linus alaika o rais Azali besha kanilo hitwani shahajali parisha kwa ngabo wana wa Komori wenji wano nilo walifikirio ngabo wana wa Komori wenji walitwali yao ngabo wana wa Komori wenji wajoli hutajia ya kazi ngozimu zifanyishia. Rais Azali haankulia okazio holi wanwanjia harumema hamengo mitano rangwinsi hatu irenge uhuru. Rais Azali haringe occasion kana sero momo yakari paro wana wa Komori ranzi ensi irenge uhuru atajeunde leo rengo wakati wanrua kanti wameza bibi zambwa wanrua samilihani pour une vraie réconciliation pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt des Comores et des Comoriens. Ngafikiri ama ya objectif ikao. Maintenant le débat se pose. Wandu walio harumeze réseaux sociaux ikao wanza wa détourner ya initiative ya mwa hejaula wanza wa détourner ya initiative ya utsanganya wa Komori wa samilihani ikao hata militaire na militaire ye corps ya force de l'ordre ija wakati ikaitsangani ikayanyisiha wandu watsanganya ajehunda basainu sha toujours haina wanu ga wandu walona inudia wono nejani bwendwa jina zeno wizongizo rizienshingizo hata jehunda basainu wandu wao hata basainu dans la police nationale, dans la gendarmerie, dans l'armée, ou endroit où hena wamunga unaishi inudia ya mundu na mundu. Amtujeni un exemple mtiti Billy. Ne serait-ce que dans la force de l'ordre. Exemple Billy. Harma police nationale. Il y a une période entre 2008, 2009, 2010, voire même ou déjà 2011, et police kayanisia. Wende hatangabo mwana wa polisi ya fuma mwana wa polisi kolegwa ya mrema mzinga hoitswani wandu wao sana waja watsanganyia. Est-ce que wandu wao ngwaona nao hadito jema? Je pense que non. Retsiliwa zekarika wakati bana
ngahuwana wakawakompoze FGA ya kantini mweze amri za Muhammad Bakari ikawa aende wa debarke nzuwani wende wa hundrana na mraba hindi wende wa hundrana na mashaka baina hao abasa ni wajihungu wa harma arme nzima eske ani izo pia izo ngo ikawa okuru ya hemadi wanduzo uzifikiri wanduzo maka bandu jangar samili hanao na rangalize amweze mbawa pia harimo mahalani pia wandu wa samili hani wandu wake wandu wa dini wandu wa mendugo za kweli hauka haina wanu wanaingia nizelo zinka za parufanyisha harma nsi wandu wa parao wano koma ronti pia wajamba kana na samili hane wandu hata ngongo jojo upara mala na mambenya mala na maikoni na mji na mwambe eziloroni hanyu ngamsami hiyo wandu ikaondu wa saikoni le 18 mars waja wafuma wana waikoni risamihi hamungu na mtume zavira ziviri risamihi bato walu hakini ngamuamini ukana wasami baishe kwa janza ike waulo wafehedile izono ikaw uzujo ujiri izono ikaw ça va être une première armenti ya hatu yawe efaida gijuka henda yake hatu si wana wakomor walio nanu wajoka huja haukana haina mndu ngujoka ujuha yaoni haukana ashe wanu waviri mbovu zinji harmenti waviri mbizinji harmenti sha wandu waswili harma wakati ikao wandu wakubaliana ukana si wandu wazima si damu nzima si dini nzima si wa komori ezavira ziviri rnikane mihono risamilihane haina mrojo haidunge siasa hii ona masula sheza muhimu ndizo mkeravi ni wahele kiyo nusu ya hanyu mlar mazerezo sosio tournanti wanza fanya tournanti rais azali kama wanza badile tournanti hatujua ibadili sans aucun souci aka esharia shimruhusu ya réviser constitution wakati atoka wanza avec tous les modalités et charia shamhatiza yukaja do hanza do vira harma réconciliation harma bunjilio harma raccourci ya badile constitution ikaanza badile constitution charia shimruhusu ya badile bas garieli wao yakana uwandu walu kinyume mara isazali walu mbidila ya objectif ya hao c'est que wao ya objectif ya hao wao wajuhanza ikera isazali yafanye zilo hitwani hao izo wao wafikirio nizo izo wao wafikirio doka wanje mharbati harmwensi halafu wajadu ambazi ndri mwabiani ya ukana rais azali kutofanya utazila hazifanya rais azali nguyelewa zimani gansizo pia rais azali ni mamushaura nguyelewa mafiti yao pia zebarna wajimfanya wezo nyondi mana kabati namna mjoshida mbira kwa ati namna mjoshida mrealize izo ikaungi zo fikirani hani abonge le suala linu karzanza rkewale tukada juste ronese position hatu ya ukana ibarnamaji initiative ya rangwani mkuu wa hijauda baada ya le 17 février 2001 wana wakomoro wakubaliana mwendo wa nyumeni wa hensi ya hatu un pas de géant haelewa ya ukana pour que ya finalize zeno ezo pia duka ya pare wana wakomor wakensi la tabunzima wasamilihane walio vonze walio ndani wahundana na majaraha ikawatajuna wasani kajabona rawajirisa majaraha kwa wajirisa ngao nayo hataba sainu warenda na yensi wadhulumu wanansi wafanya ndongo ikakejabidi zifanyishie badi sur le moment ya ukana wandu wa kensi wa vane matso wandu wa kubaliana kazi ndongo ikautizamba zino ikauzitsaho wakati wa rais azali 1 kazijamkinishiha zitsaho wakati wa rais azali au rais sambi zenongozo surtout wakati Muhammad Bakari Isaya ya roha mzua nyenda zahe zenongozo zitsaho yaka abasani Muhammad Bakari yatsiyo nyenda zahe kafanya ranzanisho wana wa Komoro zenongozo kazijafanyishia zitsaho wakati wa ikidilu kazijafanyishia parce que i cercle ya Mohamed Ali Swalihi Mamadou kaijaka uona hadito jema hukanti daone cercle ya rais sambi wame nongo zijima hawa samilihane izo pia zikaujiri kazijafanyisha wakati wa ikililu zija wakati wa azali au début à partir de 2016 rais azali hakana barnamaji zindwa jina yakaanza zitenziani c'était pas le moment
haelewa yaukana wakati ndaunu yaukaparo wana wa Komori wandu waje wafikiri namna ya usamilihana, namna ya uhamilaneza kweli, namna ya ukana leo wandu wa kenansi, wandu wa kenamkunti, wandu wa baliensi, he namna nsi ya demokrasi kubaliwa wabakishao wahele kio na wala wanzao wareveye le demo warotize ensinu hawanzao wareveye zila esprit za mafiti zila esprit za tongeza ensinu ya sangamani hata wasainiro hao haudiro wandu wao ngwajuja ukaharuma ze rezo sosio durale kio shanga ruambia ya ukana haina bahanu wajubira ngarjubira haina bahanu wajukazo ngarjukaza haina wajuhamba tsebanu recontre emafiti ambao kangarele wao ya ukana ensi ya hatu ranzi ngerdo fikiri ndo ziro jina hata mpaka ndavanu mushiro ni mitse masi umema aljona na tena harma video ndo jina barabamenchi na jimbo watu mwema watu larku kumtia wala ranziri giselar lahani Dalam najimbo watu walarku tia ranzi giselar lahani samahani balatika timlahani sha hanifa hananziano bana hambaringa mi déterminer wani une question de détermination ndio swami une question de détermination une question kana karna ujua leo rekinansi iruma jana iruma juzi ya iruma leo halafu iki hama banyensi itwandi sa 2016 shabanu kabatsi wana wa Komori warendwa nayi harmazenzi zavira yensi ka jarendwa nayi harmazenzi zavira wanansi kwa jarenda yensi nayi harmazenzi zavira shazenu go pia jisobira 2016 wasula basai une question de détermination une question ya ukana ngari parao wandu ya ukana haina wajuhamba haina nzia wajuhanza wabire haina mafitso wajuhanza wayati ya harmwenzi riyeshi ridungu ngarishi yao woto riparisa buhari haina bana wajoto mdungu wajoripari haina wajuhamba ngarjona majawabu riwaniki abonge harmale swala linu ngasi maclairenet seul le président Azali Assoumani bwana heri wa mjini Mtsuje de haelewa ya ukana harimweza vira harimazembi wana wa Komori warendwa harimazembi daula ya rendwa ni nusu ya wana wa Komori harimwezi jiria wana wa Komori wenji wajihundao hobonzi watujwa ureje harimwezi tsida wana wapashia wajahunu watwanza warejei sheda walaikao ngwatuhumlo yokana warende ensinai harumamaha yavira kwa tujo ureje haruma ensi jabu yauka ngabo wanansi warenda nai wa Komori waliobonze mahabira wandu wao kwa tujo hundaba saini Rais Azali haelewa yaukana le moment de boucler la boucle est venu doka riparo wana wa Komori mduna kena zijonga mduna balemizinga mduna kena majombo mduna juse zuma mduna kena usiu mduna haina mgombra jokaniwo shawa Rais Azali haelewe ya ukana ce moment c'est le moment ya ukana wandu abiri ndongo zinji réconciliation nationale tournante haina isiwa warumu hata experience pia zifanyiwa dadi nzima duka wandu wa henso wana wa Komori bahanu wazima wandu wambikana na mwema tuma nkadiane na mfanyi fasi haina mungu atoezi loro huni hahe yangalie mungu ya mrenda na yabo ya msamihi ili ensi ya hatu ijua ujusa ingayo ya yabili wandu wa ibasauwe jike sawa nezensi zilwa jina abonge initiative hamani yo mduna nzazali mduna timanze lazima mbrai hankulie lazima mbrai rende cheval de bataille ili iwasui
watu hanza waelewe hauwairenge ngwaelewa ya kana ekeze ngozo zifanyishia kezi na wenda dans leur sens parce que wao dans leur sens doka ensinji arma mharbati doka na leo objectif yao doka na leo wa accuse par exemple wa accuse General Salim ya ukana il était complice harmo mlwa wa lieutenant colonel Kombo uandu wao wakechere wabakishe mudani ya accusation yi pese sur General Salim hata kaka hundu wakati yambakana tisamihi haunja samihi wao wanal marhum lieutenant colonel Kombo wabakisha hata kwa ajili wambaba hao dobi sababu hindrini ebanu wasamihi hawoti wasamihi izo pia kwa tuzijua kwa tujongwa fanyao abonge Rais Azali haelewa ya ukana hoka uwandu wao na mriara ushi lazima wa kreyelwa namna ya ukana uwandu wao washinde watowe zilo rohoni hao baadhi ya wandu waelewao ya ukana yensi abasainu ichobakisha hoka haina mndu ya balele bwelahe ya jakaze rijusensi shahoka haina mndu ya balele bwelahe ya jajusensi nga wandu ikao kwa na ujua wangaliana nga wandu ikao kwa na ujua ulanankarare wadzima nga wandu ikao kwa sujiwana yokawa kensi banu wadzima wahadisi parce que wapiri ndongo ikao hata jeunda basainu kwa tujua ukweli wa zenongo namna zabira kwa tujua ukweli kwa tujua responsable hata jeunda leo yoni maana ikaungari amini wallahi lazim yabo yo amini ya juzo mengomira gar amini ya ukana initiative ikangenda dans le sens yahemhu wahidawla loni hitwani ensinga ijopu angayo rewashulo bahanuka uranzo rewashu kanga bwana wa komuru wenji rawakana dhamana za daula rawakama rais rawatukana dhamana za daula watukama rais rawakama rayaba rafami parti politique brabahinde miji mabavu gouvernorat des autorités politiques des hautes personnalités ani wando pia haina mrunga wandu ikao wa bloquer haka sinu inudia ikauzi wakansi ataba sainu kwa tujue namna uzigere abonge c'est pas une question de détermination c'est une question de volonté de courage ya ukana ngara accompagner et initiative ya hemu wa daula marhaba menji artuna na tena harma video ya saa tena